Kinong song kasnong Shakoi Kuna Ripoi District Hagasi Balang Klelit Ben Ujor Sha Deputy Commissioner ke Ripoi District u Abhilash Baranwal halor kejing keno badan kejing jaklep kepisa bakot shiklur tingka naga skim rep balatip kum ke Rural Infrastructure Development Fund ajar arpwe ajar puar jong kanabat. Kini kinong song hapok kejing ram uba Kil Mariang Assistant Rang Basnong bat kiriu rang ba kasnong ba Barnabas Maring baru ba Gabriel Makri. Kila kena ru pekedon kejing bamsap ke bajur nagani ke skim ke belambang hapok kasnong Shakoi Kuna. Haba keren cikrat patai kubor hadin kejing kendu yau Deputy Commissioner kini kirang ba kila pentip bakat kum ke RTI balapan do wei urang ba anasnong lapen pau baya ketik skim la depen pelat pisah hadu shiklur tingka ben pintre yiki projek beper ben kinti yiki kamrep hapok kasnong. Hendri ngosi banyui begini ki projek kimshim madan satya hapok kasnong. Kini ki project can tubik irrigation wares, irrigation canals, water harvesting, command area protection wall, aqueduct, bench terracing, drinking water tank, approach road, but kiwai. Kila keno bakat kum ka RTI lalap baya kapisa bela depan pelat kinong sosnong kibla mi kerteng nadu unailar ajar arpuar. Hindi kini kiba mi kerteng kimshim la yo setia kapisa bela penmang kat kum ka kam. Lalap rup babon ki kerteng kiba mi kimri setia kiba nakasnong Shakoi Kuna. Ngimtip kania ka digibren kambakla na ka liang ki office na po ka office yang ka soil and water conservation department ne ngimtip la ki digibren kambakla ki basubuk kartang ki briu jungi na po ki nong punya snong jungi na state urban ai kartang namar kat kum ka jing ka report yang RTI ka pen iba kini ki digiba ki badai support snong jungi kidai ki nasional jungi kidai ki vendor ki nasional jungi namar ba hingi pak habakatu ke kusion ke ba ong tu RTI ban pan ya gitu nang yo ki beneficiaries bat kumno kapisa basiu ya ki te ki suong baik ba ki la siu ki vendor ki badai na pok nasional tatam kini ki beriu kim der ki nasional jungi ngamtip ki don em hane perthairu hapok nasional jungi de kini ki beriu bang pule hane kim don incam ka jinci cu i nasional thau kolong kani ka de skin kata skin nabat bolong kat kum ka jinci trong bamuj ha ka video trong ka RTI ma nadu basdang baterai kam meeting ka jing panchai ha pajba ka ba jing panchai ha kitu kitrai panong jo ki beneficiary mar chai ka hadu menta bong barnuan ni hani ka klip mat ro ka bolong ka jing sa rudum ba marpei ka bolong sidang siling ba yawan lang hani ba senran lang ba elang ka bolong bakwa batip hadu bolong ka tenrai ka hok lahiki te mar ka jiji long ha chnong ha thau te menta marsun wan ka tu ka RTI marsun pau ka tu RTI la sedang gi ba pentre la sedang gi bolong ba penle ta ka kam ka bolong kata ka kam ka bolong klem ka jing tip klem ka jing pentip ya gitu kitrai gi ba pentre ki ba tre ro hadin bang ngelayo ka jing tip la le mungkong ban kendu ya ki officer ne ki bahe jong ketika soil and conservation baradin laki ki ai kata kawoi ka kuat dan ka list ka badon di kertek jadin kata ingin nak kalian tungi di badon kertek yang rungadon yang orang bisa kadon yang tuan mendapat balik kembon mau ta jadin kata pat Dewan Ra Abiang sakoi kalis hangta kadon ka kertek jadin kata ngingim hun hangta kadon ka kertek kadon rupa amau tambangi nakaliang jungi ngarong ngampriang lagi kata Kini kirang ba kila airu eki kerteng jongki katu kat ningut kibriu ki bala pau kerteng Henry Clemio eka skim men penlong kum kasaki ya kani kakam. Kini kidei kakong Elbina Makri ba Jer Maring ba Spil Maring ba Jermel Makri. Kini kirang ba kila kentu yau Deputy Commissioner ba untuklar ba chimkya ya kani kakam dak ba pha tokit haki officer ba dek mi khnang ba office kan lap eka jing shisha ba kan pinshitam ru eki briu ki badan keti.